Mweba South Imenti bona nitie kurea kwa ndrokuo kumania na kuendekethwa kwa kuongelwa kwa BC ya ngiri 83 kiri maskuru mwanya ndene ya muongo yo Kenya ciari baba ruo uchumi kaitene ka kinyani bwititi bonene na bate komba kinya kwirira BC kaitene ka kiaria akiaredio ntubu na worochwetikia mubunge wa South Imenti wakili Mukadi Muriongi nethirite akimenera thirikari akiwa kaitene ka iri inyilia kari kiri mante uchumi ne ateaneria kithomo mwandiki wetu Anteto Mutukikare aina ripotie. Arimo banene baskuru chasine sekondari kire mongo jwa Kenya ni bedhirito na ndibende kidhitie kuongerwa kwa BC na mungana jwa chiringi ngiri 83 kiri wango bionde bia skuru iji na nande nthikirite ugebo mochari kuma South Imenti na kiadia mochari ojwari ugare uchumi buritha iji tiga kethurwa thirikari no kekwendana baitonga kibona kithomo na bankia bakethera bagikaranja bakende kithia na kurira thirikari thireke bathikira na gucoke kithomo areke arimbere gitina marei bakionania bakiuga bunge barabara bunge nene ni baba utatirite na nikyo bati gutegera mende kithia kana kiriro kiao etukoria riu BCA ya kuongerwa kwa proposed kukomba kuja kurekeria atia tiga gutuike ka kinya baba remeri tayari tukongerwa bori sabu cietu egi ndigonera omire muno ukuthabia kwa twegwa bina mbesa ire guru nya bugabongera mbesa yike thirikari jezi ikongwa njara je oryo ya muthwethagane gutwatiko thinene kaire nyumene tunyirite sana tutikomba nya kuria ana beto betinda nja ndene tambe thoma kinya ntuku inkai pakainga na batikomenya wafafo mbeta nde umbere nuntu ibari terenja throughout no gocemania mwana njirene okoria atire ore athurerere okirite gatene ketera gwita ngugiriko sandira kimweti kawetera ko mama roire thirikari bote twigirwe kiao bugatunyirie nyamuri go jwa school fees ana asiba ba support ne thirikari na watu support go ana bathomithegwa ne thirikari musira kwamba kuguria mwana bia kola kwamba kuguria mwana bia kola kwamba mwana nyombembe kana kwamba kamesa jamega riu twathirare thirikari bakare ki wananchi bo bakare ki kura ikauma ko kuringana na wakili Mukadi Muriongi na ugete arimo banene barenda kuongera BC ni untu kigena kira batengerike capitation gete kungana akiona ni akumeneria bonene abunge ne gutaterongirwa kithomo akiuga no kabekete mende kithia jao mbere na riu tukiona manteja kiendelea itukuona state house yetu urayongeri mbechi nyingi muno itukuona bo betumira mbecha na mandege kuta bethiuruka naja na all this time bethiuruka batuke about capitation kuongera tutikwana nyamu bunge wetu Dr. Shandak Mwiti agukira atetera fees gwethera capitation ni kuongera kwijana chukuru thirikari yetu itukomiuria prioritize achiali ne prioritize kithomo nontu kwethera bukiongera mbecha nyingi 6000 no timbe chapu kuongera kithomo then kuonania butina nini butiko jari mwana na kithomo ikyo kiumboteria mtu ndigurone ke report rande to cheweru reakwari etwa ni mutuge kare.